kwa inga i le sua. Ko tala mai le langi le mamalu o lori a sua. Ko whaalia po i le vai o lulu. Le manuenga o na awa. Masina, Fatou,
O le vai leo te peria. O le muli atu leo ia ia te i le moto tanga te tōtele. A wana nata matamata i ona whae noa. Sa whaia i ena ni. O maliwa e Yesu le mama. O nofo i lau. O ia ma o so. O lata le pase. O le tau samina leo i tanga. O le te pae leo o Yesu. O le whae. O sila atu foi. O mai ia te ia le moto tanga te tōtele. O le feta lai atu leo ia i afi mo. O i whea tātou te whātau ina ai, mai ai i aweto. Ida ia ai i la tau. O whape atu Yesu. O lana tofo i ate ia. A wawa si le fia lava e ia le mea o le a whai. O tali mai Filipo i ate ia. Ele lava a weto. Le a whai tau wina i te nau i e lua se lau. Mai a tofu i lato, mo sino le i titi. O na whai mai lea ia te i o le tasi o le so, o halatera. O le uso si mo le pete. O lo i nei le tama o ia te ia a reto ka ni te e lima. Ma na i iti e bua lau. O na whape atu leo e i o tau whai ane i a tau o te tanata. Telefoi le mutia, le abu. O na lato ta oto ai lea. O le tawa whai o tāne. E lima o afu. O na tawa lea o Yesu i aweto. O whawhetai. O na tufa lea i e ta aweto. O whapea foi. Ma ina. O a watu whaitalia i lato. O mao o na lava i lato. O na whetala iane lea o ia i oso. Ia whaapoto toi aina. Ne i aina lea i maunga. O na pāpoto ai lea. Wa tutu mai ato se fulu ma le lua. I toi ai no a reto ka mite e lua. O mea ia le toi iena ai. Wa inoa e ia tangata. Le whae longa na whae e Yesu. O na whapea leo i nato. E moni. O lea lava ke o wheta lele. O lea mori mai i na manu. From the New Testament. Scripture reading today, taken from John, chapter 6. I shall read from 1 to verse 14. May God bless the hearing of His holy word. May His name be glorified now and forevermore. Tu fantasio tātou roto, mō tātou meu. Eu fui nā tuai e tātou tātou samari me e whiawhi. Nā tua. Ai o te le i o fui nā tātou tātou samari. O te lala o ato mai whāwana. Mi nai mi nute lava. Tātou te talo ai e le aisini. E mana tua ai nisi. O nei mata upu o lea o tōna o ngā atu. Hoi te talo leo leo. Tātou mana tua, nisi o ta mā, ngā te nāo nei e ka nisi. Olo o whāta o tō ia ainga se nisi. Tātou mana tua lea whionga ni ti a kono, tai tai nei e ka nisi. Le tamaya se ami wao. Tātou te talo, mo le a whionga le ti a kono, ia i tu la, ma le whatua ia singa i tu la.
Tato tatalo mo peni ma asenati ma sien. Lo lato nofo tawai i le seminari kananako. Awali ka renga tala i le tua. Tato tatalo mo Tatiana Jones. Au whenga iai o ia. The Training in Mission. The CWM. Olo iai o ia I tia. Whātasi ai mo le Training in Mission team. Ngā tō. Ngā rue. Ngā wawina. E wha wawa pia. Lato soifua fuinatu, moia tua. Tato tatalo, moriola whaale nganga, o lana whanau ta. Ia tato maua, lea nganga o lea tua. E mawhaia e tato, o na whata umina, tiute, matofi o wala au na ai tato o lea tua. Tato mana tuale nei mai yaso pa ia. Masau ninga o lo tato whaamauna ia. Tato mana tua Yesu le whaola. Male ala na iau ia. Awa, lo, Tato tatalo mo vaenga, malato sa miunina mo nila Yesu. Una ia mana pea, fe au fola fola, fe au faatima, ia moa i le ino. Tato mana tua le lalolangi vevesi. Tama whanau o si o tato matunu o sana. O koe nga atu lo lato ula wale pui puinga o tato sana lini. Mawhataina pia lea tua o lato tamata whatawa. Lea tato before, what a time lea tuoto le tasi paiai. Tama le alo ma le mansa. Ua ufale lo whanau lo mana tampua i nea. Tama Ua mātou toi o mai se o mātou toi whaawa wina. Lo mātou o nganga. O mātou loto whaakutai. Lo mātou vi inga mai whaama nui whaanene. Ina ai oe lo mātou o tua totas. A wale tua lo lofa.
Loa lofa e sili sili. Loa lofa le atua e tui noa. Loa lofa e le aiso na tau i kume. Loa whai ai na mātou maua le manos. Le sauna le muma le mai. Loa mātou whātasi ai. I le nitu ai te te nā. E osi whātasi le mātou tau rama. Tuku nā atu nā. Le atua. Sa ta ape la whanau ne yaso. Mai o tai au. Sa tofu lawa i te mata. Whia mai ai mai. O ngai renga. Nisi o whanau ia awa oma. Nisi foi o mātou sa whamuri o mātou. A wāwhia o māsani o le tau si o mātou whanau. Nai o mātou te māma tina mātou tua. Whawhitai te mā. A wāwa whai umina whi awa mai rena fōwha kumari te mata mō mūsu. Le ai lawa se reo whātou. Na ali vidi o mātou roto o whawhitai ai o le mātou te mā. A wāwa manuia mea o mai. Wālo mātou ola maso I fua aere ni nāre nāri whainata. Tele taimi e whaoso soina I mātou e le whihi mani te ako. Tele taimi e atua tau te wāi o mātou sāri. Tele taimi ua mātou whāngaro ina la ua whio mano o whaitasi. Tele manoa noa I teimi o whāmoe moe ma whāla mo ramo le te mata I lona lava. A ua whātua tu na I lava la ua whio lo mātua tu. Peitai. Le ma whai le atua me I tua fo ina I mātua. E te a apa mai pēa, ma a mai ai mātou, I lawa awa. E te u mawina pēa o mātou rima. E te taita ina pēa o mātou wala. Ui aina pongisala mātou pa ai o te lote. Ui na ne nefura mātou pa ai le tua. Ona o mea o nei lalo langi, so singa iai o mātou roto. Whanau nau iai o mātou roto. E tana, e sili te alo o tō mātou. E maua lunga pe alo o alofa le atua, I lalo whanau o masana. Whawhetai tama. Whawhetai awa o mātou tō maua fōle neia manua o mātou o whia. A o mātou whaawa o mina, nei sāmi mina mo le neiwa I aso paia. Le tua, whawhetai awa o mātou mana tō natu ai pēa. I longa lofa mo I mātou. Whawhetai a wā o mātou whata awa ina ai. Le alofa tu noa la o whia. Na e alofa mai ai o te mata. Tama. Whawhetai mo e umana. Tele manoa noa e. Sau tua lasi o whamarianga mo I mātou. Le hati o mātou te mata te tō tasi, mō mātou ai. Ai
ai whapeina lau I kalesia o mātou. Ua mātou te tautou. E tele teimi mātou te le tamu I mai. E le lava ai lo mātou whaasoa. E tausi ai a mātou whanau. Tausi ai lo mātou soifua maruna. Ai ta mā. Whaafetai a wao e te whaiwa benga pea. E te whaiwa benga pea I aso umara mātou ora. E te fuha. E te whoai mai e tusai o lea aso na lea aso. E te whoai a wale tua o lau lea masa. E te whoai fua. Whaamano. Whaafetai te mā. Au whaamani rianga lea tua o mātou o ai nei nei soifua. No mātou sa awhia I waa maa mani. O mātou wola ma sa aroto pia nei soifua mamale nei rama. O na o whaulai o lo lofa ma o whaamani rianga nei mātou. Whaafetai te mai a whaamani rianga I ala la o lo te maua. Wai whamani ni ai mātou o mātou. Wa vera ka lea lea tūma mea whātupu ma whātele I nā ai la mātou whia. Ma la mātou wola ni nofo whialu hani whainga. Ona o au mea lo whatahua o e fua I ala I whainga. Whainga tāle nei la rangi. Whainga tāle nei soi whama ta maa. Olo wola mo te tupua I aia nai mātou. Tele mea whawhia o mea rangi. E ono a whaina ai lo lato mola. Tupua ai lo lato mola sa iri la whawhia. Ai ta maa. E ui mea. Ai tau tomo mātou tamata. E leo ma whaina e tu la whaina. E uru whako. E uru whale o mātou whanau. Yaso tatasi. Whawhitai ono le koto ma le mana lama. Le ata mai wa e whaina I a lato. O lato whenga iai. Me suesueina o lato mako whautotona. Whawhitai ta. Whawhitai lau tau singa I o mātou ta māma tina mātutua. Ula la moto la to soifua. Ai ta mā. Ula o maua pia I la to le mālosi. Ula o mawhai e pia o na mātou whātasi. Ula o mawhai e na mātou whiwa ai ai. Mo whio ai. I lau whai tapoi. I lewa I aso na lewa I aso. Whawhetai loa lofa. Ula o whapaolo I o mātou o mai aso uma o mātou. Ta I ta ina I pia I mātou. Ma tausi I pia I mātou o mātou. Haua whionga pa ia le atua o umona e tuina mai mo o mātou. Ia mātou su e ma whaitau ia. Nei I whaatono wholau ai. I lo mātou sena ina mo mātou wholau ai. Ina wha ia whakopoto ma whaata ma mai ina ai I mātou. I lau whio ma ni ola, I te tau I mātou ola. Ta mā. Tēle mānoa noa I loa lofa ma mea wa I whaia mo le tamata. Peitai. E le lava upu. Le lava ma hana mātou te sulo I nā ai le lofa ma le amani nei. Sili ese o oilo mātou utu. A ua e sila whia o mātou utu whakutai. I ati oilo mātou utu. Ai sili ta mālo mātou mama whakutai.
Ona o Yesu Kirisu. Lola walo pele tuatasi. Aina etu ina mai letu. Na etu ina mai Yesu. Leta mai ma moere po. Awa whaia matauranga. Ea ia whaamanga loina ai le tamata o le noa i Yesu. Ia tuna. Se whawhitai. Whawhitai. Whawhitai te lilo tuna. Tuna o Yesu. No mato whaia. Ai se whamania. Mui le whaulahi ma le tele o logo no whaunga. Awa mātua, koia pēa le leanga le atu. No mātua wanga sala pēa ma fuli tua pēa la. Whaia pēa o mātua loto, ma mea o tuina nāwai o mātua. Awa mātua whātua tua na i lawa oe no mātua. Mahalo. Te mā. Mātua te watu i o mātua o nganga whātua rau. O mātua loto sai. Alofa. Whamangalo ina i mātou o te ngata ansa. A pēa le maliu ti ngā o Yesu. Lona tinga kutui momo ina maro na toto na whamami ina i sata. Whamama. Mosu o moi e se ahi o mātou ele anga. Mai le whaulai ma le anuanua i o amasanga a le tangata. O e sira. Ia tūra. A rea ia tūra ma ao. O lo walo pele o Yesu Kirisu. Tanu nia ai o mātou se se. O mātou le. Whamangalo mai i mātou me atua awa o mātou tautoni. Mātou se se pēa. Le wāwhenga i ai o te mata marawa. Whamangalo mai i mātou. Nā whana masa. Le te wālo whai. Le atua e tali pēa i o mātou. O le whaafonga ina o mātou whanau naunga o mātou ranga. Mea mātou te mana. Mea mātou te mo'o. Liuri walo mai o whafonga o mātou matai. Ai se o mātou tangi atu mo ole atu i lawa. Awa i mātou. O se whanau i a whaimani nia. E tele o mātou na ole tua. E whesuisui ai fōi le asu ma le asu. Ai a te oe, le pule ma le whaso. E te whaso suaina, e tusa o le whina. E tusa ma o taini ma mātou o tai. Ai mātou te wala awira o whio le nei tu rāwhia. Ta mā. Whamana le ne sauninga o mātou whaia o so ina. Mā futa ina i mātou le atua ina ia whai wina ai. Le ina maua lunga o e o mātou tua tūtasi. Ai lebo o mātou tūtasi. Mātou te talo le atua o mātou. A o mātou iai pēr nei vai aso.
Ia mātou tofu la mona le tāua. Ma le mafua a. Na e a sāi le ala whaina tā lea e koropota. Au mai mātou. Na ia mātou toi maua lawa se amanua tana. Na ia mātou toi maua lawa se amanua. Whaola ina ai o mātou ngana. Na veiroa. Silence. Ia mātou mawhau whauroloto ta mai ni mai aso. Ia Yesu o na mokona. Ina na tino. Na sasai. Tutui whau mai tau. Ta mā. La wau. Malona tutu na malimi mai ingo o le sata. Inga i ona. E te ngata wang sara. Ia matou mana tua le nā le tua. Ia matou mana tua. Aua le ngana ia i matou le tauranga. Na ia whaia mo i matou. Nei mai aso pa ia e tua. O le nā e tau lai ai o mātou ngana. Ma o mātou whāngu i wana uma. O le tau ngana ni na whaia ke miso ma i mātou. O manuia. O sosia o mātou o tua. Fua i mai mo i mātou. Fua i mai mo i mātou. Ia mātou whamai e tau mātou. I le tau e tusa o loa lofa o mātou. Ta mā, whamanuia ia i mātou umalawa wa whia i alo i wholo manu tapua e mea whia. O ani mai, o ani whaale tonu i o mātou tina. O āpea o mamawhai o mātou mawhau, whau o mātou tangata. A venga o mamawhai i mātou e tua. Te neiwa i aso. Te ea lofa. Pa sātaro ia i lungo le sātaro mātou reanga huma. Ai e whatua i mai manuia mō i mātou taito tasi. Whaamaina mātou tamata le tua. Whaamaina mō oero mātou tamata. Whaamaina o mātou tamata le ato toa mai whātapa. Mō oero mātou tai. Whaia ia i mātou. Whaia ia i mātou tamā e tusa o lofi na ngānu. Le tua o mātou tai. Mātou te tana mo le lāne lāne. Le nei mai tai. Whea lawa se tulu manu le lalulanga. O loo mawhatia. O loo nofo polonga ai nisi o loo whana. Ta mā. Se ia nofa atu i mo kātu. Whapaolo wa awa lofa i nuka ia i lato. Whawhanga i o ia ai. Na whia. Whamawhana whana ia i lato o loo le aini mea na nofo. Nā tōru o oro palaina o no le pule sawa anisi. Le ia o mātou o tua, mātou te ai oi lau. Whesoa soani o e tau māma mātou. E ho o atu i ai le mana o mātou tau sana le tua. Ina ia mātou tau whaina mona. Le mana no pai mai mo i mātou no mātou mātou. Tele mea, e ao na mātou o le atua. Le atua wa e sira fia, loto o la whana. Mo ala wa mea o la ofia ni na o iai o na o nia, mo o nia la whana. Le atua, ni whaia, e tusa, o la ofia ni mara. O la wa fo i taimi tana. Tani mai ai. Ai e mātou whātau
ki. Ma tau whaina. Whati nonga o whio pakia ia tu. Mai a sauni atu ai nisi la whaina. Me atua. Ia mana. Ia mana lo mātou whati. Ia ki hai o ilo mātou matai. Awala. Awala wa o mātou takata. E nāru mātou atua. Ma mātou talo sanga o ofo i nā atu i la o whio. I le nei tu nā whiawhi. Le wano mai o whaafonga ina o mātou talo sanga. Whatasi ai matatano lilo. O i loto mā nganga o la whaia. O foi nātu ia te ota mai na e o whaia iai o lawa hina. Ai awa maso mātou whatawana. Mahalato mātou te talo le atua le suafa. Manu mā lo Yesu Kirisu. No mātou lii. Ma lo mātou. Amen.
God is good. All the time. God is good. In the name of Thank you, Mom. Hey. Yeah. Welcome to Wednesday Week Service. We've journeyed thus far, Holy Week. Yeah, if I'm thankful that to feel like we're to know, mas foi o tanto somalo, tu nato mole, pai na toro, e nai matato salina de fiaf. Yeah. God is good? All the time. God is good? All the time. All the time. God is good. Yeah, itu e watu le ara fatalofa. Ele nei foi a fiafa. Susua tato matua whamananga. Ma tato matua whamanalo. Na sele pa ia lasi o ea fia o whaia tato whatasi nei. A fiafi matamu ya. Awala wa wina salina mole vai aso ia ya le nei fiafi ole mato wata puua ole a fatino atu ya pe una faita wina ile mamania noane ole fafamaina ole lima afe musila mai moa mana sila After this, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Leo Yesu mauna so'o I le tasi tu o le vai o kaina o le vai lea o Tiberia. Started following them, for they have witnessed the miracles and healings of Jesus Christ. Ona muli atulea ia te ia o motu o tamata tote. Awana la tomata i ona whae lunga sa whaia. I e na mama. Sorry! O mai tato moe ka ai! O mai tu! Continued on to the mountain, and there he sat down with his disciples. Wamani watu Yesu mauna so oile mauna. Wani nofo inalo ilato. Walata lata le pasika.
O le tau sa minga lea o e ni taia. Wana tango leo Yesu I whalawa ka rite nima, mai a elua. Mua sitia, ua ia whawhetai.
Ua ia watu fo I ona so. Maua lato tufa atu na ia aile motu o tamata. Hey
tumu ai ato e se furu mani noa. O sila fia, ma moli mawina le motu o tangata le vā venga na whaia le ali mo i nato. O nā ato muli atu lea i atina. God is good. God is good. All the time. Amen. The feeding of the 5,000. Ole falaina, ole limafi. This story is one of Jesus' greatest miracles ever recorded in the Bible. A miracle witnessed by so many. Itu saya menefah mauna yo ale. Wo ale Yesu mo so ilevai. O Tiberio. Mana va aya su le motu tena tena Yesu. Mo so. Ko muli atu foi. La so ya tei. Mo titani tonu. Tato i loa ma si fia ina le nei tapa. Le fa fala ina o le limafi. O le fesina. O le asa o onga. Mo i tato. Mai le nei mavenga le lino Yesu. Le fai mavenga Yesu. Ina ua ia whaunga ina ia e mua. Ma whalau e ima. E whawhanga ina ai tanata e limafi. But the 5,000 that was mentioned in John's Gospel made reference only to the men. But there were also women and children there. So can you imagine? All of the toy to a tele lava le moto tanata. A tolu e sili atu ma le se fulu afe o tanata. Pe a fai tau a fai o tina o tamenti. E a wai a Filippo. Le sono le fesini mia e Yesu. Le tani Filippo. E lea tai tai na lava ni mea ai. E fa a tau mai i le lua se lau se lawi. In this response that Philip makes to Jesus, it clearly shows Philip's doubt that Jesus can feed this multitude of people. He says, even with 200 denarii, which in his case would be 8 months' salary, it still wouldn't be enough to feed all these people. Now, can you imagine how many people were there? But Jesus did it. He took 2 fish and 5 loaves of bread and fed over 5,000 people. 5,000 people. 2 fish, 5 loaves. 5,000 people were fed to complete satisfaction. And to top it off, there were even enough leftovers to fill 12 baskets. How awesome is that? Ia tato mana tua.
Awoni de lea from Yanga by the two. Not only from Yanga for the team. Outside any for the two in the Maya there too. Moitato. Yetato Faula Ina. Mafaso Atu. Yeo Latu for mama. You know, when we think of our lives today in this day and age, while what's that's another year, it's a suit in there when we are in Latu. I'll spend the day for playtime. Il est tellement utile. Mon malo est tato. On a face au hato. We tend to forget to share the blessings with others, especially our brothers and sisters who are truly in need. On est tellement pour l'entité. Yatato inoa on the fast watch. Why in the fatava? The 5 venga Yesu. Now here and no for now and I suffer fanga in the motor tanata to attend. The senior to the mafia tanata. And when we think about that little boy who gave up what he had to help the multitude, to help feed the multitude of people. Without a question, he gave it up. For all we know, that could have been that kid's only meal for the entire day. A lunch perhaps that his mother made for him. To last him the entire day. Yet he gave it up to Jesus. No questions asked. Many times we cry out to God. Let two of our money. So sorry, money. Will they allow me to fast so to leave my team? We pray and pray for God to help and provide for us. Tell it to you. And tell me why that to Yala is to know why we are. Talent. Le posso olhar também. I will tell you in the tattoo for my mouth. Tell you in the tattoo for what I say. Tell you in the tattoo musu. If I want to tell, if I so hard to. What tattoo lay go on of so strong. If I lay nine, miss it, alama. If I invite. Oh, to tell it to me. What's the name from the tattoo in India? I want for you, scientist. Scientist, to another, I'll lay ice in there. I'll live with that. What's the man on one? Well, I want to tell you why that too. You know, it's always great to receive blessings. But are we able to take those blessings and turn around and bless others with it? That's the real question. Are we able to take something that we need and bless someone else who might need it more? Or that two over here? Or that two over there for life over here? Or that two of 5 baby? Or that two I see like not so for in answer? Or it's a matter. That's if I to win no tattoo now. But you found I in a more on the final. Who are there what tattoo mobile? 18 Tattoo faço arte. E a tattoo ou foi na arte ou tattoo não to arte ou to. E vai ver na magai da tua. Ou ele tattoo ou arte, mas ele não toma salvo. Aí eu sou ou arte, foi sabia da tua. Não fala ainda. Bom oi,
Mo ilato uno o fia mo. Le moti o tangata. Le auso. Sa le manatsu ke me whaia le i se mea whake ni. A whai mai. Whai mai le mo ngau ia. Ua ai. Mo maa ona i lato. Sa iai fwoi mea na tutoi. Le whanau le tu. I le nea whia. O a whamungiano o tato moa mai le tu. Awali tato me le. Ai whaso atu. Ma ofu ina atu. E toi whatutumu mai e le tu. Noe. E sini lawa le manuia o le na te whai. Le manuia o le na te tawia. O la ke miso fori. I o tau whiano whanu. I o tau whiano whanu. E pei o no walo whatu. Ia te o tau. A o tato iai mea le ne vai aso pa ia. O toe nei. O ni nai aso. O le tato tau nuku lea. I le whamanatu pina o le tau langa. Le sau nia i Yesu. Mo oe, mo ako. Ma le naro langi atua. E ala i unu linu whalawa au. Ia tato ma watu ia Yesu mea uma. Mo tato mo. Aua fwoi nei tato me lea mo ia mai a te ia. Awa o ia lava. Na te tō whame mo pia mai. Ma whatu wina i tato. I le sawafo Yesu. Amen. O la tato whai o pesi o saunia. O la tato whai Yesu.
Thank you so much, Group 3. Mole Pastor Falena, Tato Mon Mawina, Mata Mofino Lele, and Mese Olona Sis, yes. Papele, se vai con la una detectare il nefia. O ia e rua, ma falawa ka rite e lima. A ai ai le moto tanata e lima ngaka. Ai le ngata e lima afe waratala Ioane, o le lima afe o tane. Ai le whaitawina tina ma whanau. Our preacher and service leader this evening shared the 5 loaves and the 2 fish fed the 5,000 men, not including women and children. And then after they ate, Famai Watutoi, there were leftovers. And then after the leftovers, Fameteta, on a toy 4 leo atu, I tufa. Say, and when Kelly was preaching this, and when Kelly was sharing this tonight, a thought came to my mind. No mafo faulele arito oleola. Le arito etas ayaf. O mafo faulele le arito lea. Lea tanto te ana ia e whamanatu. Whai mai, wa tau mawhai no wanganga, wa ai e fo ilo loto. And for the past 2,000 plus years, millions, billions, trillions, quadrillions, quintillions have ate of that bread of life. And guess what? Olai lava, olai joy, olai foye, ma'ave, mafaso. Group 3, time mafaso nefe. Na mona le noto le nangata kwai, ai na mona foi le mafafau le nangata. Little becomes much with God. 5 loaves, 2 fishes, but later in the week, 1, the bread of life. Lea to mafai, lea foi aye yasu, ai to toi, ita to te foi, ave bea, ave bea. Paftai tele, more fast one FF. Ole group 3 of Yaile Sumer Teta, Sumer 5 Elia Kirsiano, but for 2 years of Malaya, but no one. But the Mam Tua Yamwana, Luuma, Stasio Tiakono, the 2 Ning Lotu, for 2 years, Nati Malaya. Ta why the Mam Tua, the field of Tiakono Yasayuli Teofilo. Ora te mātua, e whionga te a kono e ala mutia, whātolo, mare whanau. Ora te maa e whionga te a kono e a te tele, whālateina, whatua e a whaatolo, mare aina. Ora te maa e whionga te a kono, ora te oroa me kalesia. Sume a panama mutu, whatua e a aira, mare whanau. Tātou te mātua e, Whionga te a kono ia tiorunu, te o filo wharatua ia i peta marwhanau. Whionga te a kono te mai ata mai vai, tina ia soia leifi mare aina.
tina matua le tia kone ano fuao le ea. Ole tina matua le piona tia kono ia filinga tau le lea ma le whanau. Ole tina tia kono ia Rose Teofilo. Tina matua ia le Tusini. Tina matua ia Lucy Moena. Ole tina ia Limsene Swani ma le whanau. Mese tau le lea ia i tula tingilau. Tina ia whakae ma le ai. Whawhitai tene, Group 3, Moe Faso. Ma ia whamanuia pene tua. Whalo te leina na ngano le ni. Lao tu whasoa whale ngana. Wa tuwhi tau whawai. Awai. Wa le ngata na aio mātua ngana. Awa aifuru mātua tino lea whiwhi. Ma ia tau whalwalo. O la whawawina pēne aia tino. O wa saunia le sunga teitai. Ma le vaina tonu. Sina tau mawhitanga ma ta tua tu yai. Some refreshments have been prepared by Group 3, prepared by Wailoa Teitai. Ya Maya, tato te mapua tuai ni mafu. Maya Fasa, yama tato malo loai le fiafi. We want to remind everyone tomorrow we come to Monty Thursday. Monty Thursday. O le stofu paia. Tomorrow at 7 o'clock, we invite you. Please join us for Monty Thursday. Tato Salima le Fiafitayao, e Teteina le Group 4, o Teteina le Suman Faifelia Benyamina, from Tuya Alice Tato. Fitai Group 3, and once again, we are le Tua, below to Sao, Tato Tapenamba Holy Week 2013. God bless all of you. Fitai. Let us for you next time. Father, tell it to God. Maybe we something that you fight us. La macho tu. Tu mau mai lu he macho. Mala fa na wi la langa tu. Le lo facessi di essere voi le sue baci al Signore. Le lo facessi io Gesù che visto. Non mi faceva fare il le mani per io. Lei, se io fa un po', Mary.